Nahajamo se v Vrsarju, v kamnolomu Montraker, kjer se vsako leto odvija študentska mednarodna kiparska kolonija v Kamnu. Letos je že 31. Kar pomeni, da ima lepo in dolgo tradicijo. Sodeluje običajno 5 akademij. To pomeni Akademija Zagreba, Akademija Splita, Akademija iz Rijeke, Akademija iz Ljubljane in Akademija iz Benetk. Iz vsake akademije pride po en profesor in en študent, ki mu je dana možnost, da naredi večjo skulpturo v kamnu, s tem, da so mu nudeni vsi najboljši pogoji. Od prenočišča, hrane, orodja, materijala in še pomočnika pri rezanju kamna, večjih delov kamna. Občina Vrsar ne želi, da bi kipi šli iz občine ven, ampak ostanejo kot oprema mesta, po parkih, po samem starem delu mesta, okrog nove dvorane. Povsod po Vrsarju, kjer se sprehajate, v bistvu naletite na ta prečudovita dela študentov in naredi en poseben vzdušje. Poleg parka Džamonje še ta študentska izkušnja se mi zdi ena taka lepa posebnost Vrsarja. Sedaj lahko gremo pogledat še samo delovišče, kjer se ta študentska kolonija odvija, tako da se bolj spoznate s pogoji ali pa z možnostmi, ki so dane študentom. Mira, to je tvoj prvi kip, ja. ki bo ostal v javnem prostoru. Kako se počutiš? Super, Je bilo v redu? zelo zanimiva izkušnja. Kaj ti je bilo najbolj, kaj te je najbolj, kako bi reklo, dojmilo? Je premagovanje nekih osebnih ovir. Ja? In si jih premagala? Soočanje z nekim večjim kosom. Glavne študentje, ko so soočeni z večjim formatom kamna, se običajno ustrašijo in zablokirajo, tako da se ne upajo posegati na hitro v material, zaradi tega, ker se bojijo, da bojo šli predaleč. Časovno pa ni toliko časa, da bi lahko ti plast po plast zmanjševal skulpturo, ampak se je treba hitro odločiti. To mora iti stran, to gre tako, to gre tako. Se je fajn speljalo, tu je fajn struktura. Zakaj si pa tole strukturo dodala tu? Da bi se ujemala v bistvu ta prednja stran, zadnja. Neko povezanost sem želela ustvariti s prednjim in zadnjim delom. Pa še fajn polička je. Ja. Jaz sem potem prije više, ker prije na tisto Nadpostavek. horizontalo in bo to dvignjeno gor. Pol ne bo mogla služiti kot čank. Ne. Pa tudi bi lahko, če bo kdo hotel splezati. Za košarkarje bo. Za košarkarje bo, ne? Kako se vam je vse zdelo to delo tukaj? Je bilo v redu? Je to dobra izkušnja za enega? Meni osebno je to ena izmed lepših izkušenj, kar sem jih doživela. Ljudje, delo, lokacija, hrana, postelja, vse. Še morje zraven. Pa še morje. Kaj bi pa profesor rekel, kakšna je to izkušnja za študenta? Jaz mislim, da take izkušnje drugje ne morajo najti, da bi nekdo financiral in dal možnost toliko materijala. Da je samo orodje je profesionalno, tako kot mora biti, tega imamo tudi mi na akademiji, ampak nemamo pogojev za take velike projekte. Da se pa recimo tudi jaz kot profesor vračam sem, je pa lih zaradi tega, ker so pogoji dobri, odnos ljudi je spoštljiv, ljudje so prijetni. Jaz sem Denise Martinis, dolazim sa Riječke akademije i ovo je moja skulptura koju sam napravila za Vrsar.
za Montraker. I ona predstavlja formaciju jata riba koje one rade organske forme kad se sastavljaju u velikim jatima. To je I kako si se osjećala u Vrsaru? bilo je odlično, predivno iskustvo koje je neopisivo i preporučila bi svim studentima da se potrude da dođu do ovoga. Ja sam Roko Držislav Rebić, dolazim iz Imotskoga, studiram na Umjetničkoj akademiji u Splitu, kiparstvo. Ovo je skulptura koju smo radili na Montrakeru u kiparskoj školi 2 tjedna. Zove se Trenutak i to je to, mislim da nema više. Zašto trenutak? Trenutak zato što sam pokušao uvatiti pokret sa što jednostavnijim geometrijskim formom uvatiti pokret, dinamičnost. Ideja je bila da se ova kugla skotrlja sa stožca a sama kugla u ovoj poziciji ga drži u ravnoteži. Tako da kada se hipotetski lopta kugla skotrlja dole, stožac bi se treba prevaliti vizualno. To je bila ideja. I zato trenutak, to je jedan trenutak koji cijelu kompoziciju drži u ravnoteži. Ja sam Marina Brkić sa Likovne akademije u Zagrebu. I ovo je moja skulptura koju sam radila tu u Vrsaru na Montrakeru. Ovo predstavlja klupu. Zove se Mjesto za dvoje. Da. Nikola Džaja, mentor studentu Roku Rebiću sa Umjetničke akademije u Splitu. Sama ideja je proizvod nove dvorane u Vrsaru i razmišljali smo o tome da joj dajemo jedan sportski sadržaj. Ovo je jedna ideja koja bi trebala podsjećati na koš u ovom suvremenom značenju i negdje uz 5 kamenih blokova koji će se staviti postaće skulptura koja ujedno i se predstavlja kao sportski kip sa stolicama, odnosno sa ovim svojim postamentima od kamena, kocke na kojoj bi se sjedilo i stvorila ispred dvorane jedna atmosfera koja bi se vratila, taj prostor bi postao sasvim dio okupljanja. Ja sam Želimir Hladnik, profesor sa Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Studentica koja je ove godine radila u Vrsaru, u Kamdelomu, je Denise Martinis. Na osnovu skice koju smo pripremili u Rijeci na Akademiji u većem formatu, jer tamo nismo toliko u mogućnosti, smo evo uspješno, ja se nadam da je Denise zadovoljna, realizirali kamenu skulpturu. I koja je ideja bila kod ove skulpture? Pa nekakva načelna tema je bila za svih klupa, znači negdje gdje se može čovjek odmoriti, međutim ona se bavi ribom, ribice, međutim ja sam rekao neka malo napusti tu temu, nek se malo oslobodi, ne? Tako da ispala riba klupa, recimo to tako. Ja sam Alen Korkut, profesor kiparstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i mentor za rad Marine Brkić, Mjesto za dvoje, ispred kojeg upravo stojim. Marina si je dala zadatak zapravo napraviti nekakav crossover između skulpture i ajmo reći dizajna, odnosno nekakvu utilitarnu skulpturu koja se zove Mjesto za dvoje i na neki način naglašava imidž Vrsara kao
grada ljubavi, grada Kazanove, i ovom skulpturom zapravo pruža mogućnost nekom paru da zajednički koristi ovu skulpturu ili u njihovom slučaju klupu sa koje će se pružati lijepi pogled prema moru. Dobrodošli na zatvaranje 31. Montrakera, Međunarodne studentske kiparske škole, i svečano predstavljanje monografije Drage Orlića, kojom obilježavamo 30 godina postojanja škole